No papaj pekne, papaj. Dobrá je polievočka? Áno. Aká je? Super? Super. Super. A ty si aká? Hiko. Aká si? Hiko. Pekná. Hike. A ukáž zubky? Dobre, papaj pekne. A nie ručičkami. Nie ručičku do tenierika. Môžeš fúkať, tak. A daj si do pusinky polievočku. Daj si toto bližšie. Chutí ti? Áno. Áno. Toto. No, nie ručičky. Nie, pekne papáme, áno? No, aj tam máš. Papaj, nie ručičky. Povedala som? Dobre, nevadí. Hlavne, že ti chutí. No papame. Lyžičkou papame. Papaj. No daj si do pusinky. Nie ručičku. Povedala som? Tuto si dáme takto. A papaj lyžičkou. Pekne papaj sa. Ukáže, ako papáš. Super. Tak. Ešte papame. Daj si tak. Výborne. Ide ti to, no. Dobrá je? Dobrá je polievočka? To znamená áno, či nie? Dobrá je? No ale papame, dobre? Áno? No si, ja viem, že si jak prasiatko. Neboj sa, utreme potom. Dobre, opereme. Papa. Nie papa, ešte nejdeme papa. Napapaj sa. Papame, chytro. Chytro papaj, no. Papa. Pôjdeme potom papa, áno. Ham? Ešte. Baba. Aj babou pôjdeme, áno. Ešte za kým pôjdeme? S kočíkom, áno, na kočíku. Tu jedo. No, za dedom, áno. Čo budeš robiť u deda? Budeš sa hrať? Áno? Áno. Áno, dobre. Pošli mi pusinku. Ešte. Ahoj. Ahoj, daj mi papa. Ahoj, dobre. Čau, končíme.